Pokrajinska ombudsmanka Niko Muškinja-Heinrich potolkovala, že vyhľadovanie zaprovadzene v dvoch fázoch. U peršej analizovane primenjovanje zakona z boku lokalnej samoupravi na području autonomne pokrajini Vojvodini, a u druhej primenjovanje zakona z boku nacionalnih sovitov nacionalnih menšinoh. Zamenica pokrajinskog ombudsmana Eva Vukašinović hovorila, že 19 nacionalni soviti boli najaktivnejší u zaprovadzovanju ovlašćenja kotri maju u oblasti obrazovanja, službenog hastovanja jazika, pisma i kulturi. Nacionalni savet Rusina predstavlja nacionalni savet u odnosu na druge koji je jedan od dobro organizovanih nacionalnih saveta, to moram da kažem, koji vrši ovlašćenja u sve 4 oblasti, dakle nije slučaj kao što sam istakla ovdje da neki ne vrše ovlašćenja. Jedan je od nacionalnih saveta koji se redovno obraća pokrajinskom ombudsmanu sa pitanjima i meni je drago što zajedničke probleme možemo rešiti na odgovarajući način. U zaključenju vyhľadovanja nahlašene, že da jedni nacionalni soviti, hoč su predstavnicke celo čislenšej nacionalnej menšini i maju odvitujuci fahovo kapaciteti, zo zakonom predpisane ovlašćenja zaprovadzovali u menšej miri, jak to što to očakovalo, a že da jedni nacionalni soviti zo s menšim čislom pripadnikov buli bar zaktivni.